ke nili tum ta ningduk meme alam lo te inglong sopan pusida men non lason ke flag bangai piniar ni moron moto ko to mambai state government na tumpen state long pensi isi che parai pensi kaduk be cabinet decision ended la cabinet decision ke en mane pilo state government na long ke latuma bangke recognize lo lada ka bangke council election na bangke council election na bang hala tumke moran moto ka kaisi joklong chogi piniar ni lasona ke hangke nili tum sikhang ke hangwe ka tuman pipe laben ke hang he tuman ki pi bangke lake manghumi me alam kasi nili ki budam kang tunga bangke lalo ke dam tang chief minister of Assam laben ke Karbi Anglong Autonomous Council laben song ko rapiang mo ngting mo hoda lami ki pu bangke lalo nona matke la so pu thak ni tum study lang ko si pilota study di ang ko si none moran moto ko mane clear voter list bangke pide paklem det tapi ni ani lada ka bangke nona bangke lake voter list ke claim dia lab kali lada ke claim kleji bhaje issue divert koribo nangli tum ka dubo eta chini lo ke di rada thing no bangke 163 alam da ninje po men to make people representation ek alam da ninje po are people representation ek halake india ka ngaba lapene 163 alam alangli ki ninje ko ngabangke lake kisi state lo ngaba lada Karbi Anglong Autonomous Council lo voter list ka silama bangke latum ame thanga tu maja kongdo lapenke isi che para idat pen bhi governor approval ban claim pin pusita me non dobom Karbi Anglong Autonomous Council lo rules 1951 rules do constitution of district council rules pusipulo hala dakta 128 and 129 lo lang pamida hala da kaninje hala da kijong abangke 12 years from the qualifying date lapen qualifying period pusipu 12 bosor apra hala qualifying date and qualifying period ke first election of azikipu alang duma bangke nona bangke rala thing no mang hu bangke 12 bosor playing lu bangke voter list thing dolo lage ko sonal mang hu me alam la pupulu tang le lada ke pinia ni antana susi playing hopo ako playing bomlo la soputa ke check and balance ave ke Karbi Anglong Autonomous Council atumlo nasi la soputa responsible chen ni pulu tang ke itum bangke lake rat thurpa ka ke song thaglong ko lake non pini bene ke cheng ko no pini 9 years lo ke play 9 years playing that phi bang non pasu si ka ke song ko mani tum Karbi Anglong Autonomous Council athing no anke bang nang kok ke namtang 20 September 2016 bang tum kisang mo pini an ke 9 years playing lo tala so putha ka bangke tum ke song hu Karbi Anglong angkang ko sme hu pachudut la so ke song do that pen phida bangke authority tum pen ka do be tum bangke honorable Guwahati High Court alam thipen alam tum claim ko la pen samjin pesi la so solution ke solji comment pesi ni tum samjin pen hongdo tapi ni boy bit pusita men nongan pusta me Karbi Anglong Autonomous Council atum bang army bang kapat hita peso along pen along ke ninje tampo
people representation ek alam si ninje ji along pendampo 163 alam si ninje damji ahok pada lama bang alang litum claim hala bang si white dak alam bang litum la tini kan terus bang pinian ni bang ke 62 la rona teng bang ke mekhang update apan kacera ya protection dokok boy bit posome alang tum posing sampai kasi nilitum ka tini kan tum bang elalo nona bang jong si la so puta white dak alam na clearly lapen ke nona da claim clip uluteng litum pan se aja ke din ke songa bang ke kurcho dopo lapen ke hala so a responsible we karbe ngo autonomous council atum si adai che energy kusini ni ka Amen, amen. Hanik dana pale ko hoya Fencing rompi. sidang dana Analitum kanama para ada mga message sa mga Shopee ko nang receive lang daw kilo man la do sa itu dia lah labang kalau tak ada